ба мо як нафар бо ном Ризоева Мижгона занг заданд ва хоҳиш карданд ки дар бораи ҳаёташон ва қисматашон як барномае сабт кунем ва ҳоло мо барномаи фурсати гап, яъне нашри навбатии барномаи фурсати гапро бароятон пешниҳод мекунем. ин зан бо 3 фарзанд дар як таҳхонаи нимбуд зиндагӣ мекунад ва дар зимистон бисёр ҳолати бад доранд. бо ҳамин гуна иттилоъ мо ба хонашон тахминан омадем ва ҳоло мо наздик мешавем ба хонашон ва медорем мебинем ки чӣ шароит доранд, чӣ имкон доранд ва албатта доир ба муаммо, мушкилӣ ва қисмати ҳамин зан бароятон барнома таҳия мекунем. ягон кас аст? ассалому алайкум. Ассалому алайкум. шумо аст дуруст? шумо вақти суҳбат карда будем? ассалому алайкум. хуб, инова фарзандотон? ассалому алайкум. шумо нағзме? номатон чӣ шумоя? Омина хон. офарин. номи шумо чӣ? Оиша хон. офарин. номи шумо чӣ? осия хон. офарин. хуб, шумо гуфтед ки дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекунед? мо дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекунем. дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекунед. инҷа алов мекунам, анҷомам ҳамҷа мешум, дар пишти ҳамин дар бачаҳома овозе медонам. چی کنیم خیلی همینجا زندگی میکنیم قریب یا 4 سال شد 4 سال میشد که همینجا زندگی میکنید یعنی همین صاحب همین خانه اجازه دادگی است که شما اینجا زندگی کنید خب یک مرتبه میتونیم ببینیم خونه‌تون که بله استبست اینجا لباسهایتون چیزهایی ایستاده است یعنی قشا فروختیم انجام کار نبود چی بود فروختیم هم کم کم که آدمو پاموش ماموش میتن دم جمع میمونیم چیزام یعنی همگی چیزی چورتون همین بوق مونداش خربای قیگش دا اوجا کور پچمال چی فهمو خوب خیلی اینجا جوی وای جوی خوبتون اساسا کجا اینجا جوی خوبتون جوی خوبتون اینجا اینجا جوی خوبتون اینجا من دفتر کتاب میبینم بیا برات دفتر خوب سکین اویش خونه نامتون شما صفی چنده میخونید؟ سه تمام کردم 4 شده ده؟ کنی یگان روزنامه ویاتون هست می؟ معلومم همش گرفتم یک تا رحمتنامه هست رحمتنامه آفرین ویش چی؟ اینش این مقدرتون خوب دوستان عزیز تماشاچیان ارجمند اینجا ما رحمتنامه میبینیم محمدیارова بیبی عایشه صنف 2B از مکتب رحمتنامه گرفتند خب برای مادرشان برای مهنت صافدلانه کارهای جمعیتی مؤسسه به ایدی مادران همین گونه یک سپاسنامه هم داده است خیلی خوب بهای چند قطعه میخونید 5 بهاتون 5 4 هم هست بله کدام فنها به 4 میگیرید بعضی در روسی تمام روسی دیگه فنها همش 5 میگیرید آفرین مکتب نقص خونید خب شما همون بکلاشکا ها گفتید که در کجا اساسا جمع میکنید در پدوال میستاد دا وای ها از یک همه جا پر بود پری بکلاشکا جمع کرد در پایون مونده مکه من نمیاره اینو یک گلا جمع کرده یازی باید نامرش نیافتیم که بیایا بگیره گفته اینجا تن کوچه دیر میآید که اینجا شهره که وای ها نمیبیاد این دیگه جو میرود این بکلاشکا های شما از کجا جمع میکنید همین پنجشنبه میریم من شوای بعد یا بیتای که باشه سری بر وقت بچه اوقاتی میرم یا میگم و نمیچینم میگم میگریزن میان یا که جنگ شو مینم که قطیم بیای باری گفته خواهی باز دور بعد میروند میگیرن میاین خواهی که
یا سومای سومای میشوه گفته. این یک کیلوش چند قدر میشه؟ چند سوم؟ یا کیلوش یا سوم میگیره یا کیلوش 2 سوم میگیره کیلوشه. این نوش باشه اگر 5 درم یا 10 درم میگیره. قالپاقشانی جدا منیم قالپاقشه و قالپاقشه 3.5 سوم 4 سوم میگیره و بقلاشکوشه خودشه 2 سوم یا 1 سوم میگیره. 1 سوم کیلوش. این یک ماه تخمینا چقدر مبلغ کار میکنید؟ 40 سوم میشه 20 سوم میشه هم میشه بده. در یک ماه یا یک روز؟ نه یکم بدگیشه 50 سوم میشه و 40 سوم میشه و یک جمع کنید اگر؟ این سفره کم جمع کردیم. هر سفره 100 سوم 50 سوم یا 120 سوم یا 110 سوم هم میشه و اگر هم ماجورا پر کنیم. خوب. دوستان عزیز ما با اویله ریزوی و مژگان قرار داریم، ریزوی مژگان فرزندانش و وقتی ما به همین یعنی تخانه در اومدیم یک چی مرا حیران کرد. در همین تخانه من میدیدم که همه اشیای خانیش است. من اینجا میبینید که مثلا الفبا هست، خب دفترها دیده میشود و نمیدونم این رو برای کی تیار کردگی؟ منو دخترچم کرده است. برای کی؟ برای خودش کرده است. ندونم که برای یگان شعر پیر نویساندنش مثال برای مثال کار کردنش. خودتون دختیدن؟ خشتو کرده؟ ساخته است. ساختید. برای چی؟ همونطور؟ دوستان عزیز در این برنامه ما از اون قصه میکنیم که مژگان‌ها بسیار یک حالتی وزنین دارند. حالتی وزنین از نگاه مالی حالتی وزنین دارند، یعنی یگان جا کار نمیکنند، 3 فرزند رو خودشان میخورانند، میپوشونند و یک فرزندشون عایشه خان در مکتب میخواند که خراجات مکتب هم هست. شوهرشون بعضا مبلغ میفرستد البته، لیکن این کفایگی نمیکند. به هر حال ما همین قدر اطلاع گرفتیم و حالا صحبتمون رو با مژگان ادامه میدیم. خب شما چند سال میشود که بیاید از آن آغاز کنیم که چند سال میشود که شما همینجا زندگی میکنید؟ 4 سال شده است که همینجا زندگی کردیم که روزمونه با همتری مخلشگاه و چیا میگذرونیم که یاره دا همه خونه سخت میکنم و میورم میرم یک تا همون نولوای می ایستاده اینجا او شو مکتب ساری بر وقت میخیزوندم که بچم برات سرداری صنفی با معلومات یگان گپ نرسه که ای چیزت میگیرند گفته رویش میکردم خودم نباشه خواه میرفتم تا خوالو میگفتم های چیزاتا میتم نون پون ها مای چیزشا میدادم چای پایشه و میگفتم که برا خواهی بچم همونجا میخری گاهی معلمش میداد است که خواهی امروز تو نتونستی آورده گفت ایادش میبردم پیشی چی کورپچه میموندم که خواهی بگی گفته جا دخوفکای که نبود پرتافتیمش خواهی همونجا میموندم ایادش میبرم دستم که نون آوشه بگیره گفته تو من ای خواهم خیزوندی گفته خواهی مادر برای که یک چیز علم یاد بگیری من خودم خواهی همه قضا کشیدم چی کردم اینا امروز دارم تاریخ خونه زندگی دارم خواهی برای چی برای که نخوندم در وقتش میخوندم اگر خوندم خواهی بسیارتر کاری خونه کردم اپام خوندن چی من در خونه کاری خونه بوام کردم ایستادم کاری خونه را یاد گرفتم عبور میکردم بعد اخیر همینجا اومدم در تقدیرم بدست. شما اصلا در کجا تولد شده کلان شدید؟ کجا خانه دار شدید؟ من در ناحیه 5 تولد شدگی من های زندگیم اوقا نغز نبود درست نبود چی نبود برای یک نولا نونی خوردن جنگ میکرد که شما خورده ایتاری گفته ما وقتی جنگ همه خیلی روزا را ندیدیم خواهی امروز خدا شکر خواهی همه جا آباده دنیا آباده که کفارت میره یا نولا نون میگیری میخری چی میکنی او روزای سخت ایاد مو برف که آدمای خیلیش نمیدونه که خیلی روز برف ایادش گفته من همه چی را فکر کرده چی کرده خودم بچه ها من نگاه میکردم یک بار بچه من یک پمپرس خریده آوردگی نیست خونه شتومانم 20 سال ده یگان چی خریدگی نیست پریریفکا میکردم شو تو روزه در بالای دستم بچه گریه میکرد تست میکرد چی میکرد خودم نگاهش میکردم. شما یعنی 4 سال پیش اینجا آمدید؟ نه 4 سال شد همینجا زندگی دارم. چند سال پیش از 5 آمدید اینجا؟ همین مایده بود 1 ساله بود چند قینه بود راه نمیگشته. یعنی از اینجا پیشتر دیگه جا هم زندگی میکردید؟ در اونجا هم کوارتیر می ایستادم.
اجاره میشد. اجاره میستادم. شوهرتون حاضر چه خیل مبلغ میفرستاد؟ وای که چند سال شد رفت برآمده رفته که 3 تا فرزند دارم 3 تا دخترچه کردی گفته میگه خیر یا بار سراغ مینه نمینه می خیلی یک بار میگه که خیر چه خیلی نغزی شده یا вже مهر شکندگی ای دیگه میگه مودا در کار نیست میگه مودا نباشه خونمو بگیره بیایا میگه نگیره میگه مودا دیگه چی او در کار نیست میگه چیکار کنیم خیر فرزند که ای او رو بگردونه دیگه ما چیکار میکنیم دیگه منم خیر همین خیلی میفورم که ای بالای سرم آو نچکه چخیلی که حال در رحمتنامه دیدیم در سپاسنامه دیدیم شما فراشی هم کردگی هستید؟ من اولی اومدگیم یک ماه جوگه دا خواه شدم کسال خواه شدم که خیر همه گشتم زبان ایجا را ندونستم که خیر گپ زنم که خیر من بفهمم گفته وابشه گپ من نمیفهمیدم از یک کم کم یاد گرفتم بعد یک روز دخترچم میرم دام پیش مکتب 11 انتظار میشم در پشت داشتگیم که یک زنک میایه میگه که همینجا کار گفتگیان میگه خیلی کار بگم میگرده میگه که چی فراشی به دست میگه و گفتم خیلی آدم ها همینجا استودگیان گفتم کسل بده کرونا ویروس بده همه دهان بینی بستگی در بیرون می استودن در محکم در این مکتب محکم و گفتم همینجا معلم ها استودگی پرسه من دخترچه ما انتظارم صرف یک میرفتی بعد گفت که نه گفت ولی یکان روز دیگه میام گفت بعد یک تا فراش اومد همون پیش آو گرفت فقیرش و گفتم ای دخترک ایجا بیا بگم گشت گفت که چی میگوی گفت من گفتم همینجا کار بده است گفتم در آوردکم گفت بیا بریم پیشی چی بریم گفت سکرتر که بریم گفت بعد خیر رفتیم همه چیزا را نویز داد پاسپورت بیار کپیا بیار ایتری بیار گفته خیر اومدم همه چیزا ما تیار کردم بردم در کار قبولم کردن اول حولیو را رفتم یا 10 روز رفتم دایرکتور با پیش فایراتم کرد گفت ایگ جو میشه چی میشه گفت خیر محمد زاده امید خان بدست خیر بیچاره قبولم کرد چی کرد دید که همه جا رفتگی تازه چی وای آدم دبلی حساب دست خیر مثال پیشکی بعد معلم ها گفتن که چی من در تلفن سیانکا کردن که هم خیلی فراش اومده است گفته همین یگان جورا نمیمونه که چرکین بسته تیره ماه بوده همین خزان میرین رفته می ایستادم در تلفنش پرت افتن که بیا همین خیلی آدم اومده است امیره بین گفته اما آدم ساعت چید اومد ای خرساندیشه که خیلی که برام بینم همین آدم گفته اومد پیش فایراتم کرد گفتم خیلی من همین خیلی آدم در رو گرفت همه کابینت ها را من داد گفت این همین کابینت 12 قریب کابینت میشوشتم همین ایستنم بگردم رحمت با پدر مادرت رحمت با پدر مادرت حاضیم با فایراتم کردستن که بیا گفته میگم مخی مزم نیست دلم در کردست از ازی همین خیلی شدم که نفس میگیره بسیاری بد فکر میکنم این کلونی ما فکر میکنم که اگه مثال این کلون شده است همه چیزش بهای 5 معلم هم که این نقص خونده است این مکتب نگیرش میگم مکتب 6 کار درمده استم ایست نگیرش گفته است معلم من برای بهاشی چی نه برای دونیشش چی کرده استم که ماتماتیکا را نقض میدونه دختریت میگه طلبهم سوادش نقض نیست میگه همه چیزا همین میبره جواب میده سرداری صنفش کردم سرعتش دامو جای میگه تو چی میکنی بچه‌تا میگه خیلی مایل گفتم به خاطر چی اکو حضور یعنی شما با اون معنی گفته استودید که فرزندتون بهای نقض میخوند برای اون که بین همسیفون مثلا عبروش پس نشود شما نمیخواید که فروشی کنید یعنی شما میخواید که نه یک زندگی مجبور شدم ده معاشش کم با این دایرکتور اومد خواهد چی کرد با بهت همه را یک ستافکا کرده من یک نیم ستافکا بدم در موبایل چقدر میگرفتید 690 میگرفتم همه قم میگرفتم اگر 400 چند میگرفتم کمتر میشود 400 چند میگرفتم 600 چند شده اگه یک نیم ستافکا 600 چند شد بعد این دایرکتور ناو شد همین ناو بعد چی گفتم که من در این خیلی مبلغ گفتم کار کردن نمیتونم گفتم بعد چی کردم خیلی مایل گفت در و عرضه من نویسم و برومدم خونه شین شدم های یک اونجا عبورکه شوه میرم نشوه هیچی خونه دا میستم شما
бо ҳамин ба калашка ҷамъ кардан аз бозори Панҷшанбе ва онро фурӯхтан пурра зиндагии худатонро таъмин кардан метавонед? Як мисол борка меравад, ҳамсояҳо ёрдам мекунанд. Гӯяш яктеш бринҷ мегирад меояд, яктеш орд меора, ҳам хеле як ёрдам пордам мегиранд меоянд. Як хелеш бо руған бринҷ орд мегирад меояд, ҳами хеле яктеш гӯшт мегирад меора ки хайт и қасета бачаи майдара худ тоқа калон мекунӣ. Ягон там нестай ки мана дасти мана бигира. Ҳаму ҷам ҳами хел буд, ҳами ҷам ҳами хел. бародар доред, падар, модар? Вайора ки як бор ним бор чи даст чишидам, надоштам, дастнигар шидам, чи кардам. Рӯзои сахте шид ки духтарчам ден раждени шид, намедонист ки хай ден раждени май. Гуфта чӣ хеле бигем, ҳар рӯз мактаб меравам, меоям 6 бачи. Я рӯз шид ки ака 6 май телефон кардам ки хай фардо ден раждени духтарчам. Телефоношона киштан. Дига телефон накуна гуфта мисол. Барои чӣ бугум ака хай? Чӣ хел бугум ки хай одам чӣ ва телефонта кишти бугум? Дига ман қатъи одамо намефорам дига гап занам. Рӯзе ки сахт ба дасти мана нагирифти, дига баъд ман чӣ шидам, чӣ хел чӣ мешавад? Ака як хел одам бой шид, меган камбағал шиди, дар таҳуи накард, бой шиди, биёя буга ки хай ҳами хел ман шароитам тария, хай мисол проблемаоша чӣ кина. Майли хай ман чизе шам нашам, дасти ӯра чӣ мекунам? Ёрдам мекунам. Яки мана ёрдам накарданд. дар ҳоли ҳозир ба кӣ метавонед такя кунед дар зиндагӣ? Ака ами давлат талаб дорам ки худоя як парвардигор, яке худоя аст, чӣ мекуна, ёрдам мекуна. Интизорам ки хай дидестам да телефоново да чи одамо мешунавам ки хай данои 7 ситора будааст, чӣ будааст, да ҳамо ёрдам кардестан одамора. Гуфта яке худоя аст, ай пешвои миллат ягонта одам мебиёя, ёрдам мекуна. Аям хеле чи кор халос мешам. Чи ай мусора, одамо меган чо мусора? Ҳамаи ҳами ҳамсояҳо ҳами чизошона меоранд дар хонаи ман мепартованд ки хай ту бигир. Гуфта ҳазор бор хай шукрона ки дар дунёи обод зебо зиндагӣ дорем ки ҳамаи ҷо пури гулай. Чӣ хел дунёро ҳами хел обод кардааст ки гиҷои тфора меброй мерай. Ина дар ҳамиҷа зиндагӣ дар пишти Пайшанбе зиндагӣ кардастем. Шавам мерем соати 8 шавай 9 шавай мерем дута нуна ё як сумда 2 сумда помидор мехарем меорем, реза менем, шакаро менем мехӯрем. Хай чӣ кор кунем? Раҳмат барои пешвои миллат ки ҳазор бор шукр ки ҳамон моро дастгирӣ кард, ҳами дунёро обод кард, чӣ кард? Фарзандои мо ҳами хел дунёи обода дид. Агар шароити зиндагии шуморо мо дидем, масалан тамошобинони мо ҳам диданд, чандон шароити хуб нест. ин дар тобистон ҳамин гуна ҳолат ва дар зимистон хеле сард ҳам шуданаш мумкин. Ҳами хунук шид ки агар як параи хунаранги маразилник чӣ хел ях мекуна? Ҳами хеле ях кард. Ҳами квартираҳоро звонит кардем, чӣ кардем? 900, 1000, 850 гуфта бо меоем мега да агентства 100 сум меспори, мега бо мебарем нишонат метем. Ман гуфтам хеле 100 сум ман агиҷо биём ту да ҳози ман 100 сум чӣ хел метоб? Гуфтам ту мана бари нишон бити усума бигири. Гуфтам ман худам гуфтам ҳами қа дӯстам да ови хона. Гуфтам ай пугои соати 6 давида мактаб мерафтам, мактаби 11 давида ҳамаи бизнесменомона медид. Давида мерафтам, латоора дахлор тар мекардам, меомадам бача майдаака да дасти и меқапондам ки чӣ бар? Боғча бар. Гуфта ё ки то ними раҳа боғча мебурдам худам. И баъд мегуфт ки хай оча усшаман мебарам. Мегуфт ай пеш дец ки усан мегзард. Мегуфтам қатъи одамо бигзар. Бача мегуфт ай пеши худ қатъи одамо бигзар. Мегуфтам бар ба детсади сера. Мегуфтам худам кор медуромадам. Мерафтам иқа ҷои директора уборка мекардам. Чӣ мекардам? Мегуфтам ман завтрак накардам, хай бирам хона. Мегуфтам меомадам завтрак мекардам, дар мара сахт мекардам, бо мегаштам мерафтам то ниҳои шава дар ҳамуҷа дуюм этаж якум этажа мешуштам. Дутара ду фароша баъди ман кор кардан дид ки ман якта худам тоқа ҳамаи ҳаму якум этаж
яким ошуёна дуюм ошуёна ҳамара мешушту мефуромадам. Ӯра гуфт ки шумо хушрӯ уборка намекунед гуфт. ҳарди ӯво бас кадан яке. Чива мегуфт и хушрӯ уборка мекунад, меҳнати ҳалол мекунад. Баъд и сипосномара ки доданам ӯво номус кадан. Яке якбора бас кадан. Бед дар бораи сардии хона гап занем, яъне дар зимистон хонатон сард мешавад. Чӣ хел гарм мекунед шумо? Метавонед худатон якта аму плитаи лохушкунака ҳамура мезадем тамом. ҳамаму анҷомом намепӯшидем, хоб мерафтем амта чико кунем ака. Либосои зимистонара мепӯшидем, хоб мекардем. авқота мехӯрдем, яке ягон ҷои хонаи ҳамкором мерафтам. Дар хонаи во то бегонира меистодем, телевизор тамошо мекардан ин бачаҳо, баъд меомадем. дӯстони азиз, тамошобинони арҷманд, мижгона тарсашон аз он аст ки ин зимистон низ дар ҳамин шароит зиндагӣ мекунанд ва шояд ки ин зимистон метавонад ки саломатии худашон ва тамоми фарзандонашонро аз байн барад. яъне дар ҳам суҳбати телефонӣ ва ҳам суҳбати рӯбарӯ мижгона ба мо мегуфтанд ки шояд як нафаре пайдо мешавад ки барояшон хона медиҳад, хона тӯҳфа мекунад. ё шояд нафаре пайдо мешавад ки хонаи худашро ҳамчун иҷора бемаблағ медиҳад. ё шояд нафаре пайдо мешавад ки он хонаро бо маблағи ночиз, яъне маблағи камтар бо шароити хуб барояш медиҳад. аз оянда чӣ интизор ҳастед? мижгона шумо чӣ кор карданӣ ҳастед? чӣ мехоҳед кунед? чиро мехоҳед тағйир диҳед? чӣ мехоҳам ки ҳамин якта хонаи обод дошта бошам, фарзандома нигаҳ кунам, хушрӯ тарбия кунам, дар ҳамин дунёи ободу зебо бачама мефурам соҳиби илму фан кунам, ба ҳамин дунё ёрдамчӣ шава илоҳи парвардигор. дар ин дунёро иққа зебову обод кардааст, ҳамаи чӣ муҳайё кардааст пешвои миллат. ҳазор бор шукрона ки мо ба зур хундем, то синфи 11 ба зур хундем. мо иққа рӯзора дидем, иққа рӯзои сахта дидем. як хел одамо илм хундагӣ нестанд вақте ки ҳамин хел коро шид, ҳамин хел ҷангҳо, ҳамин хел корои чӣ шид. ака худо медуна, падар модар калонтарҳои мо медуна. модарам мегуфт ки бачам мегуфт и хел рӯзора мегуфт дигар ҳеҷ вақт нишоната мегуфт ки иққа мегуфт мора дусти мора гирифт пешвои миллат ки ҳарчи илоҳирам парвардигор ҳазорсолаш куна ки дусти мора гирифт мега чишми бачаи мо чишмша воз кард дунёи рӯшана дид мега ки хай дар ин дунё мега мо хушрӯ пом намемонем раҳ мегардем мега хеле рӯзора дигар нишоната мега худора шукр биге чӣ хеле ҳаст нестай мега худора шукр бигӯ бачам зиндагӣ ки мега то иққа рӯза ман зиндагӣ карда омадам. ҳоло модаратон зинда ҳастанд? модарам зинда, баъдиаму чизи чорама овардагӣ ҷидо шуда хонаи хуштуман омадам. гуфт ки бира, гуфт кор мени чӣ коре наменам бикунӣ намекунӣ, гуфт зиндагии хита пеш бар, гуфт падарам. бачаҳо тамбиги бар, гуфт иё касал мешаванд, гуфт оча мега дада мега, гуфт бар, гуфт иёра, гуфт дигар ҳамин хел айғамои мана намедонам айғамои кадом фарзанд мона. мо 6 духтарем, хай якта дита нестем, хай мисол 6 духтарем. айғами мана намедонам ай кадом ғами кадом фарзандча инфаркт шид мурдак, бечора даҳанаш рӯза гузашта натунистам рафта натунистам. нав кор дар омада худам нав кор дар омадагӣ будам дигар ҳушам кандагам рӯз бегонӣ чим карданда гуфтанам беҳуш шудед? ҳо беҳуш шидам. дигар ҳами бачаҳом дигар нигаҳам кардан чӣ кардам. дигар хай бувам меё занг задан ки хай маззат нестай на ё гуфта уже бурдан. яъне шумо модар калонатон гузаштанд, яъне очатон? падарам. падаратон гузаштанд? падарам мехешид. дигар касал шидам, маззам гирехта. бувам гуфт ки хай наметунӣ на ё гуфтаган яка уже бурданаш гуфт дигар. баъд каникул шид бачаҳо, баъд рафтам. ай ғами зиндагӣ чира дигар ами ягута шер пер менависам ака намедонам ака.
دوستان عزیز میشگونا با ما دفتر خیش رو نشان دادند. اینجا یک چند شعرهای نوشته میشگونا هست و که شاید آینده با تکمیل یافتند و شکل مجموعه جای چاپ می شود. خب چگونه میتوان مثلا همین درد رو من میخواهم فهمم چگونه میتوان در تنهایی اینقدر معما رو سر کتف برداشت و به آینده نامعلوم قدم گذاشت؟ یعنی شما چقدر طاقت میکنید، چقدر صبر میکنید در این حیات؟ های خدا میگم نماز میخونم چی میکنم های کدوم میبینم در راه های در می کوچه یگان همسایه بینم میگه چقدر طاقت مینی میگه خیلی چیکار کنم میگم در تقدیرم خدا همی خیلی کشیده بود است خیلی چیکار کنم میگم اینجا برم میگم یگان صاحب مام نیست یگان کس نیست کدوم میباشه میگه خیلی طاقت که میگه تقدیر تای میگه همی خیلی های میگه چی میگوی دیگه خیلی تاری اویله مو که اویله خیلی چی نیست اویله مو اویله دادم اول موزه میدوخت اویله موزه دوزه خیلی پدرم همی خیلی موزه میدوخت اول مادرم بعدی فرزنداش کلان شدن چیدن فراشی کرده من هم قطعا میرفتم میومدم ایامو کار یاد گرفتم همیقا سبق گرفتم خیلی خودتون تصمیم نگرفتید که شاید شما با حل کردن کین کدام معماهای همین اولین درجه خود جای خونید، صاحب کسب شوید، دانش گیرید، سبق آموزید؟ همین خیلی یگان فکر آرزو کم کم بعد میدوختم کرتا میدوختم با خودمونا با خونگیامونا کرتا میدوختم خیلی دوزندگی را میکردم پدرم میگفت که خیالی که یگان شرایط شوه چی شوه یگان تا ماشینات میتیم میگفت دوزندگی میکنی میگفت در درون خونه زندگی تا پیش میبری میگفت خیلی بچم هیچ چیز زیغ نشه خیلی پدر مادر تا نگاه کردی کاری خونه پدر مادر تا کردی میگفت هیچ وقت میگفت خور نمیشه میگفت خیلی گفت که بیرا و گفت با تجربه روزگار بهره بگیر میگه زی بحری نفی حوادث تو را بکار آید فقط هم میگه پا میگفت پدرم که خیلی برا گفت خیلی چی خطا بسنج گفته گیشتم خیلی فرزندی دویمتون امسال صنف یک میشود؟ این صنف یک میشود که میره میگیم خیلی کنیم دختر گذاشتنی داشته است چی داشته است میره ولی مزه شون هم نیست دایز میستونم که خنک که خوردن اوش میگه پام در مینا میونم در مینا در غم زدم خودم ایست نفسم میگیره نمیدونم خودم برام دختر یورا برام دختر نمیدونم چیکار کنم اون مایده که گریه مینا نرو چی انا میجنم تا ورام مینا خود با خود ورام مینا نمیدونم خدا چیکارش کنم میگم بعد میگم خیلی خنکی نخ کوچ خیلی میشه میگم نه همون خیلی میشه گریه مینا سخت گریه مینا میگه ورام مینا لاو بعد معلمش میگه ایرا بگیره باری یگان دکتر یگان پزشک نه بردم که خیلی با یگان چیش نگه گفته میترسم گفته یگان گپی گنده نگه گفته میترسم که از دخترای زیرا برای چون چی گپود میبروره اگه میدونم که چرا نویا چیم خیلی دوره میدونم اگه خودم دولین فشار دوره فشاری خیلی دوره ها همی یکی سخت چی که کنه همیجا ورام میکنه دهان همی لوی بولو ورام میکنه میخیزه یعنی فرزندتون دویم فرزندتون صنف یک میشود باز یک خراجات دیگر شما با هست الکی شما باید لباسی مکتبی گیرید باید مواد خانش خرید یعنی این هم به غمی این هم افتیدید شما همش اگه غم شا من میخرم ده که دوستان عزیز ما از حیاتی میشگانه آگاه شدیم قسمتی میشگانه رضایی اون است که حالا تنها زندگی میکند از شوهرش رسما جدا نیست لیکن تنها خود زندگی میکند شوهرش در روسیه است و گاه مبلغ میفرستد لیکن البته این برای تامین 3 کودک برای میشگانه و اویلش کفایگی نمیکند
ҳоло тасмим дорад ки минбаъд фарзандонашро дар сатҳи зарурӣ тарбият карда бошад. мо дар ҳамин ҷо барномаро ба анҷом мерасонем. тамошобинони азиз, албатта умед мекунем ки аз байни тамошогарон, аз нафароне ки ҳоло дар паси экран ва дар паси ҳамон экранҳои шабакаҳои иҷтимоӣ моро тамошо мекунанд, ба Мижгона Ризоева дасти кӯмак дароз мекунанд ва барои беҳ шудани ҳаёташ тасмим мегиранд. албатта ӯ низ монанди мо, монанди мардум орзу дорад ки фарзандонаш дар як ҷои хуб ба воя расад, калон шавад ва онҳо соҳиби илм, соҳиби маълумот ва соҳиби дониш шуда бошанд. дар охир чӣ мегӯед Мижгона барои тамошобинон? дар охир мегӯям кадме метуна ёрдам куна. парвардигор инсоф тавфиқш битави ёрдам куна. худои худовандо, манам ранги одамо дар хонаи обод зиндагӣ кунам. ҳамин зимистонаи дороз боруни сахт мешава, ҳамин борун мечика ки ай боло дар болои анҷомо салафан ҳарчи пакет макет мемонем ки анҷомо тар нашава. дунёи анҷома овезон кардем ки хушк шава гуфта баъд бачаҳо мепӯшиданд, мебуромаданд, мерафтанд. баъд уш боғча мерафт, уш мактаб мерафт. хуб, дар зимистони сард ва дар тирамоҳи серборон албатта вазъияти Мижгона тамоман вазнин аст, яъне фарзандонаш дар таги борон хоб мекунанд, аз болояшон об мечакад ва албатта мо ба нафароне ки даст ба хайр ҳастанд, нафароне ки мехоҳанд ки зиндагии касеро тағйир бидиҳанд, мехоҳанд ки як нафаре ҳаёташ хуб шавад, метавонанд ба рақамҳое ки дар экран мебинанд муроҷиат кунанд ва ба Мижгона дасти кӯмак дароз намуда бошанд. мо ҳамин суҳбат, ҳамин барномаро дар курсиҳое ки Мижгона бо фарзандонаш аз хиштҳои хом сохтаанд, мана бубинед, аз хиштҳои хом сохтаанд, суҳбат кардем ва орзуи Мижгона ва фарзандонаш ҳам он аст ки онҳо дар курсиҳои мактабӣ дарс тайёр кунанд, дар курсиҳои хуби замонавӣ шинанд, истироҳат кунанд, илм омӯзанд. мо дар ҳамин ҷо барномаро ба анҷом мерасонем ва агар шумо ба як дасти кӯмак дароз кардед, шумо нафареро тағйир медиҳед, зиндагии нафареро иваз мекунед ва албатта иваз кардани зиндагии касе нафаре барои тағйир ёфтани ҷомеа кӯмак мекунад. бароятон таҳсиятию хонаводӣ тамоно мекунем. то барномаҳои дигар шоду пирӯз бошед. хайр.